go and commission Sagleme and Komenda Sugar Factory. Mama wakwaba wafreme adwa setting mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Ebusuafo Ghana fubi and omo ekase na omo echrese Sami Jemfi okujato ablakwa and afenso Sam George se omo nim commissioner omo nko Sagleme sa project no oman panida da mahama edisika shemu pa omo ntimi awie anwe ni sisi wo nti omo nko ho afenso omo nko Central Region Komenda Sugar Factory no ene nso omo disika shemu pa omo ntimi awie omo nko ho na omo nko commission na de omo yedi opposition na no pese omo tena ho eche because kamia kwaye se agro ewo omo eni so omo pese omo beba power omo pese omo tena opposition because opposition yo omo de so omo pese omo ba power and pam ka de omo ye ko omo ye kamia kwaye se agro omo eni so papa ntinya de a ye tam tumi no e de amomo no mo ababedin semu bia e wo yen so ensem sei ana Ghana fo bi aka e de akere NDC fo na ebusuafo denti e da Ghana fo bi e ka sei endra e ye 6th March na ye nyina ni say 6th March Ghana hanom de ye de celebrate Ghana because 6th March na Ghana enya independence Ghana eje fa hodi nti 6th March de ye mfendi agokra ye celebrate na endra his excellency na Nana Akufo-Addo na Ghana fo mpanifo ne bi e wo Koforidua e celebrate e ye 6th March no na NDC fo okujato ablakwa Sam George na Sami Jemfi omo jo mo homena e wo Ghana hanom omo ye press conference na press conference de turn woma he had NDC fo because press conference minutes, seconds, and hour. No more press conference. Can you no more as some machines and from media houses na bekasa. Send be so more cars, some unity in Hunipon, almost bekasa 1,000. Yenya assemble kumpo emfa. Na Sam George do ye bio. Hey, Sam George, woody mana. Why you pete nenda saying that Sam George? That's him. Unkwa na Parliament House wo. Aden ebusuafo endra press conference a NDC for ye anko mo ko be mo si National Cathedral omo enti omo an ho sembe ye bibre wo social media no omo botai anko mo kwakoyina ade anko mo kwakoye wo yina ne se omo ko commission ye National Cathedral His Excellency Nana Akufo-Addo ka se obesi no His Excellency Nana Akufo-Addo e ka se obesi cathedral e de amagana anko odisika $450 million ena ke besisa cathedral no na okase 6th March 2024 ayendra enanka obebia no NDC for etrese His Excellency wentimi aya omo ankasa omo ekwakobia no na Ghana fo bi etrese na Sam friend say okujato ena Sam George enyam na mo Parliament House mo didi name say National Cathedral mo na His Excellency Nana Akufo-Addo insi no nti aden ena endra mo se mo kwa commission mo amosemo ma nemba so nti ndra no commission na ka mo so mo kwa commission no dade ni na ye propaganda tumi amu penti enso na de amu ye unity hu no kon Ghana fo bi trese nya sasem bi anim opposition party ka by this time in sempa ye ba ye say ne ye be ye say na NPP abe yanko ye ba say ne ye de ba chese ye ba be replace ne de we beto ye be ye say NDC fo ma ye bi honeymoon ene nkukobu ene woni ene wo so ya dede hu na press conference Ghana fo na ekanyem na meka na abusuafo ensem we ekosoro ene Ghana fo bi akomadwen e de akyerɛ na His Excellency Nana Akufo-Addo ye mu bi ye pe WhatsApp me te wo so a na ma sorry because His Excellency de wa be ye de amagana no wo fi akonwa no so na wo kwa Ghana fo ye be kai o wa be ye bio wa be ye bi papa chese ye come and penny aba Ghana fo ye nya so fa so pa ye wo His Excellency Nana Akufo-Addo free SHS semini a friend is saying astrothefts semini ambulance one constituency one ambulance semini one district one factory akwanya His Excellency eyi wo Ghana ha
enya kwan keto akra nti ye mpese wo beye nneema bi na wo befi so abekọ no enya papa wa ye nyina ganafo ehu na mum edimbone ene ye de bebo ye mpene sa eye national cathedral ya muka se musia NDC fo so mo mpena musi eye foundation am we try eda ho ayinti NDC fo ede ye propaganda wo mutu futuru ganafo ani eye sa foundation mo de $58 million ena etu ho na eda ho no ebesi de NDC fo e fanye propaganda mo ama na NDC fo enya ena wo de kasa meanwhile NDC fo ba so a wo ade papa bi o mo beye but esan so mpeso o mo ba power na NPP aba ne ho a che ne kakra nti no o mo ye nieme bia ebegu his excellency na da kwakufu ado ho fi nti his excellency ese nieme bi wo ha do na esi fam na wo kasa eye $58 million amudi etu amna keke da ho his excellency mana eye dem pa na esi sometimes nyese bia NPP party na ye do na ye kasa mamoa na ye do mu a o sometimes ye kasa ma party no ye do party ni because NPP party eye party bi e ba Ghana ni be bia nya so mfa so free maternal care mo na mo de buy free SHS NPP mo na mo de aba eye basic school eye free NPP e na e de buy health insurance NPP e na e de buy NDC embra me kan che Ghana fo se fitida ye be di Ghana so ye de ade ba kumpo aba a Ghana ni be bia de hye enya so mfa so omo ntimi in pinpoint ba kumpo but NPP for his excellency ni be bra mo ya de papa mo aye mo pese che se NDC for egu mo hu fi eye $58 million mana ni na foundation ba ko a but yemfa eno nto nche no ewo mo say $58 million amudi esi eye mudi to ho no enye mum but NDC for nso aba won so wodi sika ko gu ba bia ni so anya hwe nti ha no ye be blame both parties but ye de no to nchen a Sam George okujato ablakwa e na Sam Gemfi akwada nyame mombra his excellency na Donald Kufuado okasa oba beye president o start a oboderu si e de akondwa ne ma na obeye one day one day funu no be kan chance won ye ya na eye cassava processing factory aye wo atebubu mo akoho e de camera akosi wo se mo commission eye e friend say edweso grade factory aye wo ho mo akoho e de camera akosi wo se mo commission tomato processing factory aye we brekum mo de camera akoho se mo commission fertilizer your friend say factory aye wo suhum mo akoho se mo commission watermelon factory aye wo wale mo akoho se mo commission tissue factory aye wo Kwabre East na Insanwom mo akoho de camera akosi wo say his excellency na Donald Kufuado ba no she Ghana bo so obeba ye one district one factory oba ye na ampa wa be ye nti ye be commission mo aye ye hu hia na mo ye NDC fo Sam George okujato na Asame Gemfi Andra mo se ye njam na mo commission jese o mampenda da mahama ba no oba ne de esese by hook or crook ese obeye president nti NDC fo se Ghana mbo omo nti bi da mo NDC fo penfo muni bebe ese mo twe camera ekose mo commission mo ko sagleme o man penida da mahama abro ye president NDC fo mo so sagleme sika mo de share project ni munye sika ketwa ewi achi nkwamre nyina mo de $200 million esan so ko shame eno so anya kaba wentumi awie sagleme anwe ni si esi ho Komenda sugar factory mo se mo aya factory mo process mo awie bibia na che se e process sugar mo de captain smart okohwini dabra ba ni journalist ko gina ho sa sugar be kire ye sa na mo boa Komenda sugar factory anwe ni sisi ho sagleme anwe ni sisi ho yi blocks school amusisi afan mo awie aya na ye mesre social media bi mo se mahama infrastructure king e ba so mo expose you mo se NDC for mo ayedi wana infrastructure king ya kan infrastructure king a e wo Ghana ha no ma ni pakro his excellency kwa mo mboni bi so man penda da mahama project oye se 100% owi mbe 30% pe inti NDC for sa project na mo ntimi anwie no anka mo de cameras ko sisu na mo twa kire a anka be better waka say bia NPP na inti na yeto ma NPP nso mo nwie na nanado once anta mo nwie sa project sa 70% no mo anwie ni na no onso besi dan ya na onso besi da ebu na membu
obesi den anya ne niama Sam George na e friend so okuja to black na Sam Jeff munje nsem hu na mudu no na emwa why e pamo chaw yenti nsem Ghana fu bi aka ede achromo Dark James na ochre say the best opposition party in the world. I pray you remain in opposition till thy kingdom come. And now when so say, is this necessary? And now when so say, attack your enemy with wisdom and not foolishness. And now when so say, please, who won the AFCON? Okay. And now when so David and what I say, living in Ghana is like a movie every day with a different scene. And I went so HSA, hey, Ghana politics street, wow, okay. And I went so HSA, go and commission Saglemi and Komenda sugar factory and more, and the Ghana for NDC for more, and so reply when I Ghana for be a day ama NDC for.